Medafo masase no e de ehyiemu biom na ho te sei enyom akosei me ma afisha panzo baby awo bia ebusia ye din kita ho achere ye papa ne we le den kwaje ya home kakra na megidi se festival holidays no so ekoboko edema o kai hu se January no emu wariye emu warintiro se wa hanhwe na se hanhwe usika sem ye aha anhwe mboso na mbu cover so na chese wo hu nyina epapa medase se waje pinne na afenso waje bre se obehwe the King Television na enede so no kropa ya dom masaje megwa mebebubbo ma pensensemu ade amamo na ebusua asema mensaka awo fidwem hanim sei no de ya mami bia ba bepie mu ewo ya anti nanim na ebusua na asema ode bae no de o kiremu a na wade konkon ho awade ne ehu de pomase bro na ni nyina nkowie se ba ma no se oba no etwa atwa kire no na ebusua so yedi obi di atro e de kire wo krampo na ebusua ye gina so e di jaya wade sa keke ana enu nko atro nkwa yetumi gina so ne e di jaya wade ana ebusua sa kwahye we die awadefo no we ya tuma mombra na machire mu nsem na sanse we die me shedanti ase na ebusua asa na menken so ebesiniti aso no na ewode asase aka kire no ni senti no mepese mbeka me ho yakokwe video no yakotie intro pra ko a obeyi akwakotwa ni senti be mai ejina so no di eja na wade na second chance kwampo so mo obeyi usia asem na mu obrem na emu ye nukunu bi mayenko ni yenkohwe yenko tie asem preko na se ehwe a ye tie wie a ye behwe se no kwan so se be ma no gina eno aso no de ja awade no na se o se ye no se foolish case ebusia o yenko ni yenkohwe video no embra ye ba yenko ba eto aso no de be pem so Me pacho mi 2010. Oh, okay. Mi hu no enchi akese. Na meneno akachem so obeware me no kra menene tan be 6 months kakra ma obeye me ho ade. Menene tan 6 months atafe no free customer ba. Nti no obunkrugu nti ya me kohoba. Tie transfer ne ba tatare. Oh, not so your customs adwuma. Me pacho your customer. Ni mu apa o. Me pacho enti me pacho ye ba tatare ni mu no. Ansanso no hu me no okachem na me yetri ba okachem se o mame enya adwuma. Ompo obo ye adwuma na ono de opo obo ye adwuma nko be ware oba o mu no mu adwuma mu ni bi. Enti no o mame nya adwuma me sirio. Enti ye wo tatare ho mu no na se o se obeye me ho ade. Nti obeye me ho ade oye me ho ade ni wieye no o se ni 15 cd ayira me na mafa ho ne de ye ntokwa ma meka se o wisu ni nsa ebo me kakra Rose meba uwi aya na wanwia me pa cho me kwanya mpo na fa fine me ka se uwi aya o fine me pa cho de bi sikan kwa chire o hu se na o de ahye baby koso nti ho no mom ne ma me hu se ma anya adwuma da chi bia me ho be kire me nti me de kasaden kakra akrasa ene o se sa de ne ye me pe baby mfa container nsi wo kuma se ha nti ampa ye benya baby e de container no esi nti mi start se me di nwi gum aton ba na so ma me nye emutre no nti no mi ye adwuma me tone ma kakra akra sha se me start o ma me 2000 ene de sha se nti kakra akrasa mi hu yan se adwuma na apeja kakra ansanso ne a wotatare ni mu no me ni mi no di moto ekonya accident by me no se na de na afete me ba me hu nti bra me wo adwuma mu no me ye adwuma be 2 months na me ka chen se me ba na nchia besra no o se ma me ma na adwuma na mepe nti menya adwuma na me se adwuma na mepe ye mi no nya ye moa enu nti na ema mepe se me ye adwuma o se da nti edi be 4 months na me se da bi sa de amekọ ho na me fa bag na mekọ nti me kọ na ma adwuma nti ni di be week se 4 days na mbae nti me bae no ho na me sisi ne sha se eye me ya nti eye me ya no mu no na
me ka che ne se afede me sisi na me ya pa nti ye ko hospital kama nti bra me ba enim na chi me sa friends me ba ho a o si da bi o hwehwe ama me 6 months bi obeba fie ba ko ba be di 1 week nti afi obi a waware me dia ba ya te se me nyiye na me kunu ne na Ghana ha ya na e wo na wote tatale he ya na me ti kumase na obeka chem so hye mra ma me de afi na ye de dia ma ba me nti me nkyere ma asem enkyere obi a nti yare ne be kan me e ma me to fom me bubu kra nti me wodem da ko no bai nti obai no e na me ni di nkomo no se a onware biem na me se na obi a me yare na wa ba fie na obedi holidays a onware biem se wo se me nware biem na yesi wa ware agyan na me se na we obi a me yare wo beka kra ma me ho ntome na we di anya asem o se dabi chenchina obeja me na ofre me maame na ofre no nso maame tini maame mama me madam de omu ha ya no mu bae no so obi a ware agyan a yenka se be ma foforo nware no nti we de enya asem bia na omu kan no se afede wate ase nti no se ma ware agyan nya wo ne me betana na me si yo na da that time so no wo hu me ka chen se me de me mpehwe me ni me no tina ye tin ye pese ye bobrent na esi nya baabi edi fiesi ampa so that time nyina kakra ne ya hye efie na se enkakra sa nti that time no ne edu lentil nti me hwe yare na me yare na nya de se madwuma no metumi aye ampampa metumi nya adwuma no nti me ka chen se sa de o ma me nton madwuma no na me fanto taxi se de me wo fie a taxi ne betumi aye adwuma e de aboa ye nyina ogitum me ton madwuma no nti me ton adwuma no me de scan ma onu mum no frɛ ne papa ka kyɛ ne sɛ ye pɛse ye toka nti ne papa nso ye ka adwuma nti no wonhwɛ no mo nti otoka ne bi french de bre anu nti abusua homukoto ka na echi no kyɛ nipa na omode ka ne ma no omu kyerɛ mu a wo ye ka ne basawsa ne senti na agya omoje ka no free o eye abrante ne nsɛm nti okun ka kyɛ ne so fa ma no na honum na ekuro no so wa obe ne obi ama obetumi di aye adwuma ma na nyisika eja oba ne ni ku na oja kan ma nti okunu so de koma na danfo bi na nti no omukwa na afi na se ma se mo se nipa no na ne bana danfo ne ye ka no ye no basabasa ne senti na no wo mu ojika na free ne nsam nti na omepo fufuro omusa atwe obi fufuro mbepe obi fufuro obi amba omampe obi ne senti afede asose omekra ka no kra mepewu ida was wakakasa opeka obesi den no wakasa onfe ma no ne senti na nde wode ma no ende woti koko obi sise woti wia na chese wodi scanner ntene po de oba na nhwem ho bi sanse moreover obi a omunye sewsema no wejaka no e de ama na sew no mu no na no oye adwuma kakra okonya accident na echi ni sisi no asa no ho be yed ne kakra nti no oye adwuma no no kwaji loan no kwaji no de ko bi account e wo bank fufuro nti no ode ko bi account no na chese okache okunu o ma na okunu di bi akoguo no no susu nya bi no no su di akoguo kakra credit di musa na chese efi omuti mo chese wakofa ni nkumafo nyinara awa betina na ase oba na ase okọ na nkumafo ba no okọ na ebi mutete ho afede omukọ ohwa ahokyera ba sanse be ma no obi wakọ 6 months okọ border for 6 months or be for 1 week ene yere leja aba be ye yi kakra be didi won ho nkomo kakra no na omo atu akwa high hotel omo di omo dan de ntia so oba akwa awade a onye se wa be ma no kuto no aware no nemu awade ebusuamu ni nyinara nti ene na chese ne seso ano oyoyi ni senti na ba ne sa na okache ne so se ni ade na kwakwa ende ne ho kire no ni senti no omumpe dan bi no musi no makwa akopa nua agu eye iren mti no omumfa akwaji loan ewo ye bank na oba no omko save wo honum no tina chese omo aba si dan no ma bobo dan no so ampa omo ye bobo dan so nti no oba no kire ne so opetu 2 bedroom na okache ne so opeso onto private car
no ban ka chance there be on si bedroom 2 bedrooms no e fa ma wo mo ansana ato car no esan say oto car na anhwa na ambaso na so ba mam se there be on no be si one room ampania post one room na one room kuro ya na omutimu se na chance omutu de ko ya no na so Samson ni omo asanso tena dan ba kumwe anya hwe odi no koda nchen na wo mutitimu na o se lucky eda o mukom so na sika wo mtini sente na o sanso ekọ panua sanso si dan bi board dan so na chesa be 2 bedroom kenken fish into no oba nya an apartment na nkwada no so enya wo mo edie na enu echi no na chese wo oni nua ba ko onu de no we SS ja omo yes obema na bana enu ansa na enu no na be ma no empese obeyi adwuma bia opese onko onye adwuma be ma no so si da bi chese onye housewife na nemrem housewife ewo ho housewife ewo ho ana obi pese ne dofo ne yere housewife enu senti kwantu be ma ikwampo etu bata na okọ na adwuma ba no kra wia no ho wa ye adwuma kakra odi asevi ho no ma na onye akọ se nikun yaro kwa ese ni yatu ne duro tupe yatu ne duro ebusia ya no hwiala enyeye na chese oyire asade se otena no ho ewo yade mu ewo ahoadi mu ne ma de sa de ne ma ya de wo ho esi mema de ya na sometimes no ho asem ni sense otete no ho ba ye 3 months ekona chese ni na ye kakra ende wo mo friend say o mama no promo high ntino ende of temale na omo no wo na eja tudro ne ba ntino omo ba o mama no promo high ni de na chese o so okọ akra no oba no sanso back to eye asantimem ntini no sano eno okahwe be ma no so wo so onye adwuma be ma no so say still da nti oba no fa tactics fa anya akwam so ka jende say hwesania ya twi na drei o maame na sometimes on frame po no sometimes cramp be ma no papa no mo sa frɛ nti ni senti no anything can happen nti no omo no kwan na onye adwuma na say dachi bia no bibi fufuro bi si at least omo backup ewo ho ti enum na bema no eti ase nti omo no 2000 bi ama no togo kofufa anyoma nti ehonum no na nakuma ba ko no so ewie sese no eja omo na eba ayese o ombra na omeka no na okofa na se omoto anyoma no de ebeka wo echi no eja omo so aswade akwa echi nya encho ase obefri ni ncha akọ na eja wenya sika kakra no so ode ebe chwa school so ampani ampa o ma obai akodai eba ye na ewusua de si wo ho echi no de ese wani na ese wasum so ese se meka chiro yankoni nkoti de si wo ho echi anti bra ni nuane baaye no menene start adwuma ankakra bi wana me de me nema na so ano na me wo fie sa ankakra akra nti da ko me ko achima me baaye no na me tenansia na boy bi baaye eno kwa me kredi ka afre me no si sweetie sweetie no afre me pa chan sweetie me nuana afre me se ase boy bi adidi na tempa ma ono so wa muwa no na me so wa ne se sa de ne ye me dane ko ne to ha na boy bi bae me so omo frem mama Rose senya wo panka bo ma bu nuan na me so o makuma no no nya me nuan no so nuan na didi matema sa abomidua na me so me fie die aduabo de ye modua na me pa boy ne chew still na makuma no edidi boy natem na me ye ya ne boy ne koy nti honi mu no na ye beto aba no nti oye so obekọ na akoto aba no nti okoye no me dwene ho ana me hu se daabi se boy no so omo ye ha time for mama bi se wo anhwe ne opira makuma na e de asem foforo ba beto because me na me ne omote ti me frame ase ba akora mka yen se o ante se wo ba no ba ye no no obi abekwa amaduabo nyina apiem boy ne se de ebesi nya papa me so me so ya me ntifie enti o ma ne ba ne ntena enchi kakra
asɛm ni to twa mesa afrɛ na manaba ma asene sɛ adenti na makoka sɛ me ma ne ba ne ntena enchi kakra dabi na mabɔ mi kura mane na me take sa decision nam say oh me na me ne abofra wait o tena ho be 2 weeks kura na me nipa ne kasama bibia to yi a me susu sɛ bibia be ye kama ma se sɛ dabi ni 5 na me ma me afrɛ na adenti na opam okuma wonu nkuma afote kama na we nku ade opam no na me se ante wo de fo kabla na me kuna frɛ wo de me nu mi onu de ni enya papa ehwa na me se dabi de asam mi kɔ de ahwe ye be kɔ bɔne na me frɛ ma se be ma sɛ me cheche mo se nkyerem unu kura wa ye gu kura me fa ho me fa mu nyina mo ho wo fi sɛ wani ate wo frɛ me be abusu me miensani na so o da me frɛ wa kyɛde na so fa kyɛ me na so na woni ma de kudi enti ama frɛ me frɛ enti nka da nka ba sampo na ka so wo frɛ because wa fa me sɛ ba prɛ ko pɛ enti me so ma fa wo sɛ agya ba da wo so wo frɛ me enti da de mpa kyɛ fa kyɛ me wo hwehwɛ me mani ate kura sɛ wo ne wabusuafo me nyansa ne wabusuafo na afɛ de na de yakɔ no ano de me na me de me ba kɔ school na wo di ne ho sika afɛ na ano ye me den na me frɛ makuma ba ko ono so opema sampa me frɛ na me sister me boni di na me se o se adan na me sister bere me nim de da me nim kura nya se me cheche mu che da dance wo so ono o se o ma me mua no me de me mua no na oni me kunu be kasa afɛ me kunu frɛ me biem no chop money enti ya na me frɛ no na me se o mre yeska unso a wo ma fie wo se a on de fie pa de enya de se obeba because wo se me ma dika kada se fie ni pipa no me di me din na aye na me se na me de agro na me da bia onim se me ni wudi me ye da di me din ko ye fie pa ye me nyina ya japa de enti me nkwa me enti me fa me din ye wo se da ne no kra de ne wagira no so kra ene no kra nwale biem na me so nwale biem de wo so nua mo nkwa na ye da e wo me nkyɛn enti ne sa de a se wo bre o muska sa tam so no ebra na me taxi ni wo hono no na yesa wo car foforo me nim ku wo car foforo ma ase ne nkyɛn eti ma me ka che me kru sɛ de aho che ne sibi tie ne nti no omre car ne baako nti car ne Toyota Hiace ya twɛn Ghana Revenue Authority ode baako ba ode ba no sɛ na engine na sɛ ankyɛ ne yekoye na ni be 6 months na sa sɛ ti na car na sɛ oka che nso ni 1000 de maye nti me madwuma kakra me ne nkura ne ndi ampa so me de nim sɛ bi oni ska ampa me ne nkura na wi su ska o me hu nyina afede na ano ye meden na me frɛ no na me sesi ano de ye di kura ho de oka che me sɛ me nkopo loan na me fanya car no na me ne nkura ne mfa ne di ni nyina ante na me twe ni nyina gu me fon so ampa so me kɔ me ofa ho kɔ srɛ ne sɛ onye car ne mfa ma me na me de betete car no ampa me wofa ye car no ma me nti car no ye adwuma na mama me wofa bi na me ne nkran de bi ato aduane de antena emu ye den because nkran ne dos ebi wakra car no 1 week na ble 1 million because eni car ni mche den ni ahoden se de esese etimi ye adwuma na nkakra sa na me ne nkura eti afedako me wo hwa na me kun frɛ me se wo hia me ne mabusua me si yo wo hye February wa ma March wa ma April wa ma afi July afi na asem ne ye mani bre afi aye me ha because amama adwunya ma ye confuse me hu de menye because me hwe me mu a me nya me kun boni bia me didi na tem me oba me boa no se de ye nyina ye dwene kama afi no de me kɔ no ye kra ma na fa me tirim enti ma me frɛ ne na fofo se o pami kru chels ma ye ne boni bia onka na me mpa ne kyɛw o se me nya ne hwe ti me kra dafo ba ko na ka kyɛm me frɛ no na me mpa ne kyɛw na me de me misa no ampa me frɛ no e pa ne kyɛw me pa kyɛw o ka kyɛm se me ne mabusuafo nhia ampa me wo fia no papa na obae me frɛ mabusuafo no mra efie na me ne me no asi na me se me mabusua mra wo na ase dabi wo ne wabusuafo mla me ne mabusuafo na ase enya wo na ese ye ba wo na ase enti ye koshia ma akuru ntibra ampa ye nyina ne ye koshia ye bisa na kwaso me ne me yiri tan se wa wari agya me bisa no wanka ene wadi ahye ne mu ene chese nsam no de fa no wadi afa ba enti waka no wie no wa ye ne ho se ono na ma command ne ade enti wotena ase ya na busuan bisa se no ano no wo se na mabusuan bisa me say ya na de wukuru kan yete say na me say de okan enim ba bia che say me ne try na me yare ye no obisa me sa asem we me ma me ne dance ni me ma me adan fo ba obisa se wa ware pen obisa se ma ware pen me say ma ware pen na boy no omu fa ne ye Muslim nti ye ware ye nkra ni 1 year ena family ni so mo mpene because me mfre nyame nti omu mpene ma ye nware ena ware ni guye wote ho ma ye kan ma ye pa ne choma wo jai bibia ba me nima de kudie nti awasa akɔfa sa asem we sa de be ya asem se enu nti obegina so na odi agya ware ba onu mom ne dia ware gya nkra de wanka nti wo kan no nu se ne na so ye pa wo kyɛw ye nkotodwe gu fom nti ye hwɛ ne ye nsiesie asem no ne ye nyina ye pa ne kyɛw ya no kransi ho na ne papa sɔle ye o se aware no
se nyankopon pese mi ne ware kra ono ye na chiwade kra oba wa wale agya de papa no kwa sorry me pa cho kwa sorry okay sorry so bonani Church of Christ sorry penny me pa cho nyankopon me pa cho Church of Christ for Church of Christ for yes akra ba nti na papa me hu ne so kwa sorry na sorry kwa me what to say oh me nya sure so kwa papa bia sa asori ni di na da no so kwa so sa sorry so Church of Christ me pa cho ti na so se nyankopon every se nyankopon ne pese ye mienu ware kra na onde on pe ne kra chi kra oba wa wale jai de ne yire nware ne ba nware no kra ye be ka sofo ba ku sori jan o se won kra de won tena se kra so Church of Christ ni so Church of Christ sofo won kra won pe ba bi ntena kra won kra nye na asem kra na otie wono ne de ne se obegu a nti afi na ye mi kunu ofa ba kwa homete ena o sorry ena o se nkra mienu asem we nya asem e se ehwe na ofo ko na konta no na konta no tena se no se he me kra me ka no kra ye ba ya bopo se begu awale no eti mo hwe ni enwu aware no afi na eye ma hote because me na nyene se baby a me kunu de me ba beduru ni afi me gina ho sana me so okay omu aware no de omu nko because me nuru de me ye biem eti omu no na mabusuafo no bisa omu se no wama me mechi kase no menya fort eti din no be ye me papa ne ka chem se me ma dada ne bana ma ne ba be wale me enti no ni 1000 de ma me no se obi ehu obi no akwa na so dada no se ai wan kan chen so wa wale da no mu se what be that enu mu sore kwa abonten ba ya so be ma me 500 cedi kana me di misika to ye ne dia o mbe chemienu no mama me fa ne sesi no mu ye be pem da me de nka ho efie na yesi no obechemu 3 papa no na ekeka ho o na eche japade na mai aso no masin o so obechemu 3 no ono be fa 2 no mama me 1 enti hono kra me se ne fa mu 2 ana ne ba no o ne ba no se o mu no die no o che enti o mu die 2 me die 1 enti hono me sire kra ma me hunu kra ba ni no me hu die me nkampo kra nchire wo mu enti me sorry ana me ka che o mu se ya ware na wo court enti yanko se me kona se by ordinance enti se ayi fropping me ye ni nyina ofie ba ye de call court no kra nche ye de kwa abem me pa cha mo wari mo kwa abem me pa cha eno kra de kwa ye nche ye de kwa ya ncha na problem ni start ye enti wo munko me ye kona sa ban se me die ye 1000 krana magiatum because me ni me krutan ye wo 2 plot da ya keso so 2 plot mbisa ne ho asema o so de a chene wo fa so na me ne ye ofie ho na o so de ye na busua sa so fa okay ka me ensa ne ye wo ai private car baako e na me anka sa me dia me di misika toye no e na ye sa wo ai no Toyota Haze no ne me ensa no eno so me ye ne de o se ne ba no ne bo me dwetire e ma me ye adwuma enya sika enti no omu mame na me si yo ne omu nko e court beche ene ne ho de entokwa de gigi enti omu so mama mle ni so mu hwie nsu egu na ase omu agya o enti ma se ne ye so be hwie nsu egu mi na ase ni ama ne pie ota so no wa anom ti mi hu ya se mi so ni mama mle na mama dan so aware ho den ti he for mama mle na okay me pa cho enchi o mama mre no ye jawa ye hwie nso gu oba de na se che se ye jawa ti so no ye hwie ya aware ne konkon aware no ye ne mi tafilo ti so no gu na se ana se nso na ngu na se me kra nti na me pa cho mama na nti sumpo o za because mini mama mre no eti me sorry no me sorry prekope na me se wo a wini mu adi nso be gu mi na ase no ye nso me ofafie ni ato fenso afa ho enne mu nyina obi ampie ade no mu mpie na wa hwi waja me na mimi mo mechi kasante mintimi nya adwuma enti mu ba ene agye sembo mabo mo de meko enti ene meto friends woni mu na ne nyina yaka oni atene fie ho a enti afi na mebu afu pa enti ma me wo fa mo de meko share dem no mu pie koye to mu koye no ade chi ye kan se me ba ensuo no ye de gu na se na me pa cho ma mpena mo ma mfa ngumi na ase oh ene ho de pa se me no fa mo de meko dem enti ma mpene enti me pa cho ho no ye kan sam ne memenda kwasi ada adwada miti baby meko achima tina miti baby miti wa mu yan se yesoro ho taxi bia betwam speed na me say na data say drive this speed say enti mi hu yan se kana ko gira baby kra na papa bi asi oba me ho straight oba ya na o say woni e fa o rose no na me simba cho an o say ukun de wa back court afi my confused na me say dan ba cho ade o say won ware biem na me say ai sa o say an afi na me di papa na chi because me court asem de mimi nko bi dentin na me say dan me ne say o say ma 2 weeks wa me kan hwe a ye de bibia mo bi abe ma be ma no
na me say nti da me yeden was wo dia gym number oba no afrem say you okay ti na nurse ni bi ye ne ne ho madam for na me ko na me say doc ye ne de abani o no was wo dia kon akoma to ye me wo lawyer me ko akofa lawyer ma ne ye koye anti enka me sika wo me ho no nka me nya ya asem ye ti di na nka me fa nya adwuma me ko fa lawyer me fa lawyer na ye bo pipa ma me say me fa nko pemi kru ne man me de minim se wo watermali say course no koye na ya bona ba so kra ma na ye panyi ama na ko ye se wo temahabo ti me dwedwem na na so temahabo me si daddy pipa ya ko temahabo makotem na ha edade by habo ho de me nko ye se ho so me nua bi adwuma me frɛ na wo se na ha kakra kai de na me so okay o de meba to mo ma me de pipa ne ko ewo temakot community 2 ti me ko mo ma me bailing no mo je ne number ye de ni de ye nya no ne ko mo panyi ho no mo che se wo night nso de ye mfa ayi ma obi ene e kan ni nyina champion fo no mo so mbe me na twen ade chen ya mpa ye ko nya ndi pipa ne ma no anti na pipa ne de ma no wa ama me ba ye sama pipa foforo de koyi wa ama ni sama me tedu na me de koyi ndi o ma me date de kwa akohia judge ndi obai e me duru time me ne mabusua koyi no so te ho ono nko a ye ko ra judge no ho a judge no fa pipa no kenkan wie ya me so me lawyer no o ntimi ankonti o ma ni junior lawyer ne koyi o kenkan wie ya wo say na samukura no mode maware ne ba court no 2 years na kakakre nyanson eti procedures na mo fa mu no keni kwan se ho na mo fa tesensam no bebre no so e ho na me lawyer no so no si da bi wo de yemfa court de no to ho na o matena che ne yenka ni nyina ofie because boy no mo ge na ko homonya ne hwe judge ne hu yan so wa fa pen red no wa sam wa cross case no akotua obi anko ehwana bam mi pie enti mi pie na misu na me lawyer na ka say mi ntwa so ehu hia no de wa kai inside ho enti time yen gina nim ho no she inside enti o pie ye no o sere yen ha onim de o yen nyame o ni ase enti ehwana de antina me ka say mansu a because me hwe me life am abregu adwuma ma yen nyina ma ye adwuma na gu na me ba fie enti nkakra na start say adwuma no me hye because me need 1000 enti bisia na me kwa akopɛ na me de ahye adwuma ase enti me ma enkura wa me nkyɛn na ye wono na busua no nyina obi an emfa ne bag so obi akɔ because me ntimi me brand san hwɛ mo wa bla 1000 krama enti me ma nkura ne tena obe 3 months said obi obeko school ni ade na me ma nkura ne nyina akɔye tinkura ni nyina akɔye no na me sa start adwuma e bia me ba kuruma no ma be fa tra me ma ne ma no me ton kakra saa na bia me ni me nua mo dididi kakra saa e fi ho be sin ne antina they say 2 good years in you and if I say September I cut 2 months 3 months not 2 years me ni me kunu ko bed da me o mo ma ko homa usde me ni ko bed me hunu po asebe mama rijata asebe mo wadie gina eyi relationship mu awade mu se wo begunu ebusue mi se mi bisa o aso ampa se oba ekwa awade na ojaya na so ko ware obi fufura na asemba ye gina so se oba na ware janti ye ja no ana na chaso no na brabom no ba ne shebre ene nkrabia ne se ye ware na ye nja no sana like bema no nebusiafo won pese mu pa chiro that's bema anka jama man bono mu ye ne ntwa ma no na bema so utumi begina wo ba wadie mu ne ka asem ya se wo na do wo ba akọ school na you onu aba benya na aware no tese obedreni no obedreni no ni senti no wo mpreso na mpreso china na wade no mo ba betu nsu egu na ase obi a so wo kwa asore eldemua bema enso eti gina wade mu eti awade so se wu begu na wade no na wo je ya na chese wo na wo ye ebe kika de ensanyankopon na ye osi ye kra mpo awube ye wechiri wade nto ano wada nti anka obai ojiri ya oniditi na ka okoye ina nka no susu aware giant anka no susu baka se wechi wade nti no onware no nti anka so apase maami ojiri
Sa nti eba enkebe den na wawu bema say custom officer crash mapa ma unfa wo ba ma betwa oba afoforo mpoa all because our power there na anyeye nti waba insunumfo ebi de mo ha adwene ankasa enya mo de obeya de oye ndem bi no mo pese onye ohwenkumafo nti asema ba ye nti deba mpa na wasemu gina so na mo kasa enu nti muja ade all because say nkumafo na aka no wo ho na ono nko aba na nse ya de ye pam no odi asempa anke ye beka chenso onko no nko tenefika anumpa wa ampa mo no oso onko no nko tena efie kakra onjina wo mo ho na se nyomo nyina tutoye na sa branche na komadwo na se omo ka asem na se asem ompoma se bra na oba yi wasen aba we ne boni wa ye ne se ne boni a ababa we wa ye eno ne wa hin asam kuraje mensam afompo Ajiminsam na yede nyame ase abra oba kase nya na okunu susu gina hono so isenti no se yede na asama ba no se ye kan da bia no se odi nkan wo asem di bia no nche se yede wedi bin isenti no mayenko na yenko tie ye bra yi asam no mu ko court de red pen se mu ma beda ni nusuo na chese enya asam wotoa isi ano yensa ka be man nkone nko bisa no se edebe mpoten eno wo gina so wodi ja obai awade ko so hwem anya oba no nye suban boni bia ade cropotin no wonka ma yenti kani upom te say e patro me ho ya pa ma na patro me adom no nti me ho ya pa roswa yo ma so ye na de mechiano nya ya de na este na oya meyere ani mechiano ma yo oti Rose what is say me frame sweetie Rose what is say honey na pom to say no yo na so eh boko me ti unka jo no ho so frame no ho na adwuma mu ti say boko no go so gaga okay de nyame ase na so eh so nyame adom me ho ye pa na nse na me ho fam si ade me ho ye pa me ti apopa okay see Isaac anama Rose aye adwuma na mame Rose den na how o say unim oye ka bibi o say emframe Rose from Annie ana sweetie say na fia mudi me ba jai sweetie who na Annie na oye sweetie me sweetie to Annie kra no wa homa no so de kra ono ka kire no honey yes me pa cho sesi ano me pa cho me so bisa o say oyire ne mi ana say enya oyire ne me sesi a de fine you free the fine but said ya me catch a man no say one kasa we ya we say ye shia o sa case we ho mantiase e ba say ye be jai okay both families need na ati okay dia ama enyema anko said ya ye kan ye according to you no properties ajapadia na wo fi say misisi wo na wonti ase inti so far as yenya enko court ho inti say yenya enko court ko wie ho de ne de legally no stay na we am here inti eno de meti ase okay meba Rose meba I say den tina me no me hun say yes be wo ni obey intem that's why I'm mama what baby obey ti baby mo say aware no ye beka brofo me ye beka say collapse relationship egu and so me said their interaction mon kita wo ye AFM ye ne fansa wo Facebook nyina age ensem
Today, Tina Ujina Swa, Ujai Mama. In the first place, you know, apart from say, we are quite related. Like why I said, my sister. Inti ama sadono ewo fine. But what we say, our biano sebejina ejina trust so trust. Sa word no trust. Very important. Mishia no from the beginning no me mano ehu say me oba wako aware dadie me mpe nti mate say wa ware da no kra na o si da bi mprantre yes asase no de pem no me patro an o de pem no Rose yeah ma Isaac so de pem wa asase na me patro da bi Isaac also we mo san no mama so say mamisa no sa asem wi a e woni ho me no sesi a mama me nkwa sori o me enam case we hunti maja sori ko adan me nkwa sori adan enti for us to know say you know na o kan no kre say ye me no this say ebia duabobi ebam Isaac abote meba wo de dua no kra de fato ntan wo twa no kan sem o say odo kata boni nyina so mama odo a ekokun wo de mama kata boni so o adan ni kunu dada no da so ne hye ho ana man pato da bi uyi enu fi ho wi a I'm not just basing on one point o but no ka ho bi ni suban yankasa ni suban didi ameye bia no she is part of it legally no adidi ameye bia no she is part of it. She has a share inti asase no me de ni din e kan ho eye ne se ye ni enu na ye to ye me na me si dan ni nyina wie ye but me de ni din e kan ho se o kan ho bi okoti na fie ho no afi me hu nipa bi me hu nipa bi e ba fie wa ante sa oh chesa on pese me hu nipa e ba betre fie ho afi di emu a me sister bi ba betre fie ho man sam kakra bae phone so krampo na ofre me ye resolve issues no afi di ye resolve issue ni mu no mo kwa na me sister no frɛ me say o mi kuro mu na me yere say e man no e ma fie ho bio e okuma ase nti wode ne ma ebre no nti adam say o yere de hyebi obuo na me yere ni obuo bia e de ma me o ye ne ho say ono no ye landlady ono this is senior we see a sweetie ani nti obey mu pretending pretense me so confirm maruso metna se na wontie na sumasem ti we pretending Rose person chair se no do ahobrase wo mu ana pretense ma pretense hwe opamo me sister without telling me the friend no say sweetie my sister say you na ade or say me na me kan ye man for the na ensi ha bi na me say na you take sa decision no what can tell me ana nua ba ko e wo ye sebe na ne ba e wo fie yenya wo ye ji no na me try how na what you say me no ha me kona ko fa sa nua o sister ba no yes me na me share no me control no school e de ne kan dia ye fa no esrem no e kan ho me na me share omo e yo mo bibia na say we be take such a bold decision my sister no she came because of me na me dey no buy fi yo anka so didn't point na oye ya aka at least friend me say oh sweetie like ebia wo sister no say you nti say na me pese ebia me kan kire no naka me ma wo say 2 minutes say okay go ahead because me obia I don't tolerate any nonsense
I don't mind say ebia minua ba not mention na ojimiti na ma support no way. And I always told you say me woni pa bia ba fi yo na so ojimi discipline the person. Me kan sa no o say asemo a oba na ka che me say o mama ti ase sa da ne say I don't have any house in Kumasi. I should never think say ebia mo dan Kumasi. Sana Rose kai. Rose ben kasemo no ben. Ebra ukunu ben no. Say wama oyire na kuma ko brim. Mama, opetende. Oh, ujidi. Oh, mama, I can't lie. Hear me. Obia onim mi dia Isaac Mensa. Obia onim mo be kurom adwuma. You can come to where now I am. Come to my bosses and ask them. I am plain. I am frank. I don't lie. I did be a bia. Man you know, I will accept it. Oh, you know, so catch them and say I don't have any house. I called her brother. I say, I call her brother. He's called Isaac. Matthias Isaac, etoda. A man abufo ba. Almost might be a but naturally no. I'm so bad no. Yes, mama. I also thought same way. Say, I thought she was annoying. Ebufo naba. Yes, I thought she was annoying, so I came down and cut the lie. Say, annoyance there, and at least acha best a day or 2 years, heart must come down. A day or 2 minutes, you know. Me mama na for be cry a friend no. Me that back friend be say Rose say na we can na edan no sa statement na wo kan no. Do we say stand by it? O sisu di aka kire me dan for say yes, she meant everything she said. Emma mi dina so e friend ne maame ne nua no kan to mo say eh sa na mada inti oba ni ditum say wasi ne bo no kan wasi ne bo odene sap on the chest I swear to me 3 times say Rose ben kasemu no ukunu busa ofa modan wo no so ma na nwene ho say edan a ono na esam fifiri oba o ma ne nya adwuma da wono ato asase hunu say wose ne yidin ka ho no wo do se si wo boka kire ne say woni dan bia antina me pa cho gina so mami ka just ayinsi so me pa cho edana ni nia ne ko na ofre me no da bi yimi ho ano asa me pa cho ho no dia ma ne ba sa no ofre me na oni me ko fun so se me masifie da na wo se fie na bisa nse eba ye du lentil no eye misika emoso me kwaji no odi bi kan ho me di bi kan ho ene ye de ko fa nua ne be boss etimi so fie no sa no so ka na se ye wo plot na se ye wo like ye wo cars dia because atam no na so me bu afu eti sa dia me so fie no masesa ni di ne di me dia ye but antina e du time na asem na o ka na du be 3 you know say be 1 week 3 weeks no ni na ma record o me phone sisi me fe me kunu e pa ne chew say e ya bufuo e na aba because e me ni nyina ye japade ni nuamu me worry no 7 years ni o me say da be na ni nua ba me chen ya me ni obi kun ye ni nuamu nyina gu me chen wotimi ba holidays me ni koda hotel na me ma me ni nuamu nyina gu dan ni mu na be jai fie ni dia ma no me nya ne boni bia entron kwa na oka ho mama enye no kure me ni won koda hotel wa bra wa busia fo gu chen mama yada hotel da ai ebusua nenti no chese asem no krampo de me kram mpo adwiri me atro nti ye gina so ne eja awade na awade konkon ho ne ye hwie nsuangu oba na se o ne enjai no ni nyina kowie se oba na awade ejai wanka no oba na awade eja wanka no kwani senti egina so de eja ai nenti no ya semo ebusua we ye gina we su di jaya wade ni ye ti awade mu hwe ye obi o mu share conversation ase mo so mo share ase se na ntina kan ye no utumi se bond bi wo mo ntam na mo so mo share ase minim se ko ebewie po ena city ena ni we frɛ we city we frɛ we ani ni nature be enko we ni nature be me say pretense oba ne pretending to so pretending into wo the pretended and am wo ti awade asese mo wade
pretense any atoro ewom se loyalty ni trust and a relationship tintim na ntinu mu de ewahi oba ntinu kura se obema yi ebisa wo wono asusu ampo we na no se enye saa na obisa no mo so obisa anu ya ode man no no mbisa ne se wawade ejai na wa sa ba sa so no so ompe be oba wawade ejai njo mo do me atantade it's ani sweetie nyina ene ya fe bi de ene na chese ye nya do ane moko enchen kura ba ede ade ba moko ade ye so wani a chese ye shishi wani sa chese disturbance ne stress ene ye de ba krofu o ye mom exhausted in fact that's exhausting my life Bema na yampia bi oto wo eye fradia na mami difo kasa na wusa mami we on wo ye bonye ye be ka chan say mami difo di say na asiba ne say achichere kwambo otuo oyo fere na asew nti senke eye wasiba obia no wawo amwa ba ware ne ba enne wudsi wujina atro bi so nti wuja obaya wade a nti anka saa yampie na obegina phone so atoto amano nti no wo chese achaw pa wagina radio so akasa kire ga na manyina se opa obi achaw se yebufuo yenim se asem ba ye de ya no na ekenye sika na editwa na asem so yedua so ebenya enya ebewo wani no ye ntwa so na mom yetu asem ni se nti wa pa ho chew so mo ye fa nchewo na we a calm person into calm person enu ni ama wa so bampon for ni kasa he wo sa mami we won ni bonia ye woni wa se wo case wa se woni no wo beef ambrase ni obuo no enu ni ambrase ani obuo no ni nyina enko wie se yana bema mama yenya ntubasi o se oba ni se wada ni sinsemu obi an obefa unuanom tena o nchen mo so oba no sori o de japade ni se nte no so ka case no wu jan ni tino obey so wo chefe sika fam ni nyina la oboa wo so peso nya dwuma kwa so ma na nye wa obehwa no housewife sa wasi asam ne dem no matter how would you billions of crampoa yes still me adwuma se market you akra 500,000 crampoa meje me de be hwa me man so de be hwa unim de be si daache na ejapade cars amu we obey utumi na ono watom baako o se ono kwa se be crampoa ene onfa e de anka me kwa de meta oba na chi se on fe japade no after all bewu ya fancy o nanso no ye na ye ya se obey hu akomo na chese uba be kasa o ka japade hu asem ni senti no o man japade no bi obey o sha oyenshira adia obi imami afiri mu opapa anhwe no wo afa akodai na ohwe no na ohwe otiti nyanka enwisia ntini so okasa wo nyankopon hira no se nyankopon so kasa wo hira na se wo hira ni sika na obei egira na namo so se wo toka obetumi atoka ba ye for aman anasa abro sumpo ama na gira na namo etuaka aba we woni nye semu be mudi nso begu ni na ase na ekire se awade an magun na mumeye na oba no fa no ho ya bremu abremu yesukra ejahim na se we hunti na wugina so de obema no wonya adwene kitikiti wa sempo no ankasa no so ono mpebre mbra na omo ntina asam no so bio na hu asam no puma sebre sansa mo so aka no chesa oba chesa asam no
asemo ba oba yi ka asemo yi o se enya no kra ebe wie che no no aba be ka na obubugu wo no se oba na enya no kra afede oba ka ya o yare ye no no asaso ko tua e hospital bills bema ebe ya bra ebe kika onsem ye be brofo na wo ka no be ka ne ye yenti asem na se san said dia o kika no ye hunu ni ti hunu ne nan ye senti bra na be count dia wo so wo obusua until then no oba ye betena se asem ni so biom na ye hu baby isunsan everybody hu kwa akotwere ade ba ni asem bebrebe ade ya ade ba asema obaba nti oba ni asa atena so biom na afi echo akwa akotwe baby akiri ana akwa akotwe na nda asem wedi entiri mitim kra nsenti ma memfa unsi anim sei na da sene masanso eno edi ehemu aba besumu ene story fufu kra obi ke trap na tv okweja eni medin mema refisa be like no wa share na fe so wa subscribe ede amame eye is the king television edino ensesa eni medin na ebi ensesa ye na efisu ebi mfrisu bi mbeka ho ni senti na busua mame enkra na afi so menda wase se woje bre na ohwe mebusia makrawa na madawase Mm-hmm.